Ka All Meghalaya Dancers Association kabari ka way ni kiseng kababat kum ka koordinator ka jala Meghalaya jong ka ITF Big Reality Show kari India ka pentip syek ba onsa pani hat TV how channel Anjan TV bat E24 channel TV ya ka semi final jong ka India Talent Fight season 2 ha ka arpo nyau tarik ubanai April 2024 nadu ka por saw baje janmen ha ka baon peniru ya ki nongrwai khasi ki belik ban mi khmat ya ka jala Meghalaya bat ha ka nyau tarik jong ubanai me 2024 ha ka por saw baje janmen on sa pani pat saya ki nongshan Menta ka kenti on sa pentip artat lengba ka TV mano ban yorung sya ka grand finale jong ka India Talent Fight bat nagaliang jong ka amda ka pentip ru ya ki bejob ha ka India Talent Fight kidan hadu khat nyo teli ki jing mentoy rangkat bat ka kontrak bat ka company kum ka celebrity jong kari India la kentui ki pai ba baban tip company a syapang ki ke channel pila ban phone ha ki number jong ki member ka amda lengba ki number nyo hnriu saw iwe khandai ar not prasan lai lane pra arsan khandai pra hnriu san ar khandai nyo bat pra iwe lai iwe khandai lai saw khandai arsan. हेलो गुड न्यूज़ फॉर ITF फैमिली। आज रात 11 बजे E24 चैनल पर एपिसोड्स की हाइलाइट्स टेलीकास्ट हो रही हैं जिसमें आपका भी परफॉर्मेंस आएगा। ये गुड न्यूज़ अपने सभी रिलेटिव्स के साथ शेयर करें और अपने सोशल मीडिया पर लाइक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। लिस्ट आपको शेयर कर दी गई है जिसमें सभी टीवी नेटवर्क के चैनल नंबर अवेलेबल है, तो देखना ना भूलें। ITF सीजन 2 आज रात 11 बजे ओनली ऑन E24 चैनल। थैंक यू।